up, down, One shot, up, one good. down, One shot, up, one good. Hi nát cha, hi cần đầu lại, trên pan thalawen, ku sa cần gulo, trăng rùa lucy, nào đi la, tu cần jani, cần ba ku đau, chung patiani, cần hu pen câu se. Rachana ke maya fonsi hignu nari tabe kan dola kan tejina mai fonsi tikaduna kan teja ni fonsi hi cần đầu lại trên pan thalawen ku sa cần gulo trăng rùa lucy nào đi la tu cần jani cần ba ku đau chung patiani cần hu pen câu se Rachana ke maya fonsi hignu nari tabe kan dola kan tejina mai fonsi tikaduna kan teja ni fonsi Hello, nan tam chiu lai ti zum na kanai tu zan leizong religious and political voice in nan kut kan tlai ha ste atu kha kan beruahnak tu zan kan beruahnak ke BACI upa Hruaitu upa na he Fimcawnnak kong he pe tlai in beruahnak ngai kan ti me kan beruahnak kan ban ngai thlan te ya tu kha ha kan ban chhuat mi kha kan ban hu chiu la ya tu liu kan do thlan na dir hun he pe tlai in Fimcawnnak kong tu zan he kan topic ase sana ten ma kha ka ban chhuat ni ka chhuat nak aruang te a ma chu zeda si ti sia chun kan ram he tha se la ni hin ni chana hen hi kan mi no na he ni hin ni chana hen ball pen la cha ok ane tlai ding khe se seman se la kan ram a that lo ruanga aling talet in atu bantuk en hriam nam tu ane tlai e training an kai mi kha kan hu
มาคัสิมา training อันกายมีค่ะ sniper training นายตันเตียอันกายมีเสนี่ใจทุกอินดากันรำชัดเราเอลุงฟ้าออกเสบอลเป็นเลจ้าอุบอิตไลดิ้งสิเลียวจานะตูบันตุกดีรมุนกันพักมีเฮใจทุกอินดากันดีรมุนเฉียดที่มีเตะขาไงเฉียดออกจงสิที่มีค่ะสองปาลเตลายขันกับวันหลังตรมสัตมีเสอตุเจอพิมจนนักกองเฮใจทุกอินดาบพิที่มีเฮเปลายกันบันBiaruahnak kan ban nei lai amasabi ka he ka hen theitar nak kawan tu lai he ka hen BACI ya he ka hen doctor roding a le he ka hen ren tuan tu he ka hen pu Elaisa an se doctor roding a kha chair president na sete Chairman of Board of Director kasi tua hin mo. Yes, board of director na sila pu Elaisa khate Executive Director kasi. nang kha executive director se nan rian tuan ning board se kal ning dan kha nan ma ten thaitar na khawan tu ading sa ko na ten araw de usol lai tia khata khana halen kan van hal ko na se nan pan hi in tu zan le chana he ban tu ken chan nang ka pek cha kai lom me pi nan se herbe ruanga aseti ka thai cha khan ka lom me tu zan kan be ru na kha lai che in Fimcawnnak ase BACI chu Indianapolis sham thak mi asi phone te ka khan tu zan kan Biaruahnak chama pi sina thaitar ka van du mi chu Indianapolis lai mi ummi nu la pa hani tamdeu information zaitin da kan pe tla ya athat lai ti mi thainak hading cha khan Biaruahnak kan ban nei lai kan ma USA chunga Indianapolis ummi cha deu te hen avan salai samhan se la USA chung US ram chung ya ummi zong ni van ngai nan van ngai kho chewa chuna thatia karwa aruang chu Indianapolis em hai le ya atu zonga si se aluan che mi chana si se amun ma he kan ti deu lai mi tam deu nak se kan ti deu sanate in azai ti si khoma ma kha lai mi ni kan rak fu pan chin lang mang nak hun ma pi kha sakau jutika kam khat le ya thil chia man se la atu bantuk in BACI ni hin kan fa le he thil tha lam dinga tam tuk te ashoi na chu cha chun Indianapolis ummi kan mi phun cha ma he aba pi tak mi kan mi phun Hruaitu lam hu sak tu an se chu cha chun state dang le zong ni Indianapolis ka kal la lo kai thela lo ti ok atha lo menung tim he ku nga kum thra ru anak ai thleng khoi mo chu cha chun information te he chu kan thei chewa khana tha ti mi te kha bem hai thi ban tuka khan van chim le van theitar masat kha kan van du na se azau tu zong he kan van then hem pa ko share zong kha wang kan bom chu lo tu zani an chim mi tu he cho appoint deu te ummi tu kha short clip tun khan van tu kho zong kha kai van zuam te lai heka zona hin BACI ya chairman asami Dr. Roding tu heaven hal masat kan van du mi cho BACI he zaitika da nan rakdir zaiti swalam inda ma he henan rakdir la zai bantuk dream da nan rak ngai a ho te pol he da a ho te kan pa la pol he da nan rakdir na ti mi kha ma khanang ma ban in hal masat ning lo kha ka zona khan pu Elaisa zong ne an bom ding si chon van in bom ve te se la ma cho pakhat na Biaruahnak kan van hal du mi se Kalom Indianapolis hin atua hin kolrammi Burmese kan tilai chu Burmese population hi thong som thum deng mang kan atam deu chu 90% chu chin mi kan se ko kakha kum thong ni le kum hra khin BACI hi kan rak dir thok mi se ram thok idea ngai mi chu tu kan executive director pu Elaisa Vahnie hi asi kat sina zong ara katin Biaruahnak kan rak ngai kan rak thok mi se kan thok nak abul ram bik chu amai sap chema Indianapolis hin kan lai mi kan chin mi kan kolram mi phan mai sabik hi pu mangling ase tu kum hi akum som thum nak ase
koram mi ni India na police kan phan nak mo kum som thum nak ase pumang ching chu lan lai unu chan lewi MP kha ase khamin hu wa thong kha zakwa som kwa paruk pasari pariat thong in scholarship nga mi kan chin mi koram mi te panga paruk pasari an thok chun thong mi nu in guam lei in tampi an ra chumi nuwa Malaysia lei in thong mi panga paruk pasaria atam de kan ra khatika kan hei zau e Indiana le Central Indiana kan tilai chu hi ka hin koram mi he bom hau ngai kan tam a lei che in ki cha chon na ka college kal te na jong ki a konglam kan thailo cha college kal mi na hai kan tlom rian tuan nak nga khomi a har chon adang citizen va shaute na green card shaute na harnak tampi kan ngai rian tuan na ka khin mirang hol kan thiam lo cha rian tha jong kan nga kholo ma ban tuk kan zo te ka khin pu Elaisa ni arak chwa pi kan bom ko lai kan ti BACI Burmese American Community Institute timi kha kan rak dir thok me se tu he kum hlei thum ase chang te chon athoka chon ruanak tampi kan ngai sina in Burmese ti hi kan hril me ase ze te chon Burma ti chu pinlong sa choka kan Burma ti ase Union of Burma so mong le ana ting nuwa thong kha zakwa som riat pakwa kum nuwa Myanmar tin an thleng asina in American a chauza pi ni hin tu tiang in Burma tin a chau hlang me se chon chin ti long kha tha in kan thailo kan Indiana police a hin karen kachin call karen ni mon ya khain tiang in tampi kan umteka Burmese ti lo se lo chin mi chu za som kwa kan ko asina in Burmese American Community Institute ti mi kha kan thim mi kan min ase ram thoka chun board of directors chairman hi Reverend Dr. Stephen Shekyo ase ke chu vice chairman ka se pu Elaisa hi thokka in executive director atuan chingki in atuan mi ase chon chumin hu arau hlana Reverend Dr. Stephen Shekyo chu kaman ti lo ati ke kha board of director chairman ka tuan tu tiang he si kalom technical era umrua pu Elaisa topal ten chap lai mo ela kan moderator kan host bu albik khan ke adang ama kha kan rangai dia wen kalom tu zanchana religious le political voice hebantok chantha nan torel cha kanilom chon pu albek sinzonga pumpaken lomnak dia masa yen chem kadu atu kan board of directors chairman Dr. Roding name achim che bantuk khan BACI chun thong hi le kumfra US Chauza ni thaipi me organization radir si
simhan selo BACI en kanadir hlana kum sanon te en biar I ruat chiama me kan nu le kan pa kan u le kan community ruanak le a her me ka I ruat chiamam e ara chuak mi organization kan mi phun cha a kan community cha a kan dram cha a tia vision education for all a stronger community kan mission na advocacy chimre piaknak chu chon nak phim thiam nak le rian tha hu khonak tia integration le kan mi phun pi dir khona ding cha a kan radir mi se kan moderator kha available wa chun kan da pe ko la yen heti he kan da to tik a pu chairman ne chim che ban to khan vision atlom pe kum som ro ke kan chiana chu cham sa a kum kul kan te ye thong hi le zakwa le som kwa le thong hi le kum fra tiang e kum kul chung kan te cho thong hi le kum fra le kum som thuma kum kul adang kan te than e thong hi le kum som nga tiang e chu te chun kum kul te en khatale chema chun one generation tia chim kho singha chu kum som rok chung en athlom big rian he kani tlaya chun eka kan community he thon lai en kan mi phun kan ram zo athon lai ko rampi athon lai kan chimni phun zong kan thong lai tia vision rangai ase itu kan to atika vision kum som ruk chung e vision pan khona ding cha chen systematically and program design aher chuti chun atu kan chimi focus areas pathum khabye takte en sanit chate en program kha kan twan ha elama sabika kan to me cho employment and micro enterprise development project kan te ye chuwa chun hika kan phante ka rian kan nei a her rian long silo en rian tha kan nei a her chulong chun kan ma te e pom chom nak kan izo khen khon halai yen he kan nak hun le ram cha azong contribution impact channa kan to chan kholai ti ke kan ro katale rota chun rian thang ei lo en food stamp ti bantok chouza bom nak anga peng mi phun si kha kan du lo kan ma kut le ket le kan ma community te ai zo kan me mi dang cha atiang en economically financially paisa nunna chova en adir khomin mi phun community kan si her ti mi hem chuti chun kanibo training kan pack woman nulein has a training license kan pack so business atomi pon has a kan bom na chuti chun pumpa ke rienzo tha chichin khona ding cha kan bom na e kumphra hlenki akan zotika kan lung ampui ngai economic self sufficiency le business le rian tha kan hu khome kan zotika kan lung ampui so panhina program le service bom chanak won sang hu kan ting hama kan pek mi chon
civic and culture education program kan te chuwa chun hi ka kan phan te ka hian hi ka kan thu dir ni American mi pi ne thu dir ni kong so kan ma zo zaitinda kan thu dir lai kan culture kan nun phung chun ubde chun community civic participation kan te vote thak ning zong chunai nga yi zonga itel khoning ti khan yatak te in kani chon piak na citizenship zo kan nga her citizenship nga na ding cha a English mirat cha kan chon a her chun tamai zo kan thai a her chon citizenship kan chok tek zonga kan pass lai yen hi ka fully integration kan tuan halai yen kan community pi kha kan ni hrui lai cho kan community lo si lo kan city Indianapolis Indiana US pung plung pi zonga ken Hruaitu Thimin ha tampi kan chok a her chu tu te in civic participation kan te chu a chu bia tak te kan ni hrui te in civic and culture education program pi cho kan thoken ato hi kum khata thau kha thong hin deng mang ken citizenship an nga kho tengen hi ka he bia tak te in kan bom na vote thatik zonga ken an thakona deng cha voter registration kan to pina so policy ai how te he da zai policy an nei kan mayor sia kan congressman an sia chon kan senators la US president ya khan khatia khan community khan kani dupina e pathumnak area chon film chon nak kan ti lai mo education mira cha e chima chon invest in the people and education kan mi phun kan mi pi le film chon nak film thiam nak a khan investment yin nim hyun ha mo kan to a he ti kha phiang te kan hu e chu ti kan to long term yi shi cha a mi phun ram zum otlak upat otlak kan ma te hrui kho mi dang cha a zon thenhem si kho mi phun kan chok lai te me ke phiang te kan hu na e chu kan to te ka he ka to ne chimche ban tu khan kan chairman zona chimban tu khan kumfra lein he kan to te ka zai ki thla a big kan community ya kan awmi momni lo mo te me khata chun na kan zo lai te sia chun pakhat cho zaizat khita college kan kai kho high school kan dia te me ke se thong hi le kumfra hlei khata ka kan zo te ka high school adi kan fale high school andi en college ape khon me ke zakata kul somthum pawo che se e chu kan zo te ka athalo kan mai kan zo te ka very worrisome zai cha tia kan fale chon kan nu le pa chung khar cha a kan community cha a kan mi phun cha a kan ram cha a kan mai an se kan zo thlam me kan future kan anaka se an mani college ma post secondary education an apeti lo a chan kan community pi adai lai kan mi phun pi adai lai aw mi ne kan si lai la chu te ka bia tak te in kan ni zom ti na yen hi ka hian school district asia universities tam non te kan 20 na e college go rate kan ti la yen
college alut komi kha atu chu zakata somkwa le pathum kan si chang 93% college going rate in a community kan mi phun kan mi nauna chu Asia na ke kan sang deu India China Japan ti ventu poke cha an thiam an te an mana e kan sang deu so hi ka mira pona zo kan sang deu minak pona zo kan sang deu atu hi college alut khome rate kan zo te ka ko rami arami abik kan chimi phun kan mi no na ne college academy ke kan tam big tia chim kho se chu kan ke kani nuam e lom zo kani lom chu ve ban to ke chu result hat a chu khona chun kan za te e kan 20 cha si no le pa kan community stakeholders kan ti laien atu we kan community mi phun tampi anom organization tampi government agencies tampi kan so a big gain kan fa le hian chat athiam mi ai zoom me hlotling khomi fa le han se an her mi te le direction le mentorship te khan an her na chu te chu kan mani chu kan pe ko kan fa le shrim here they are very potential ma kan si yen hai le zonga 20 le pezuli kha tampi kan her te mi kha chap kan du chun adang college ko right na I pakhat au me cho scholarship ase scholarship he kan zo te ka he ka kan fa len ha kan bom mi hian kung hlein hi a kan zo na en atu hian scholarship kan bom ronga scholarship an nga mi a scholarship paisa ke kan to te ka 25 million profase 25 million scholarship paisa kha kan fa le ni an nga chuna pathum na ka university tha po hekin partnership kan to kan 20 na Indiana University Bloomington Padi University Tivantuk na chun volley in mi thangmin an se so anma he partnership tha te ikan to lo wa chun kan fa le tampi standard GPA le SAT score Tivantuk ke Hibantu University tha akin alu kholo dingha mi ken kan da tam ngai simhan se lo anma he kan 20 tika special arrangement an katwa piak na yan full scholarship e tatsunaka Indiana University Bloomington na ken kum khata palhainga pakul te khan full scholarship en kan lutar lamang full scholarship kha chimlo admission from kha anga khol lo ngadimi pozo katampi kan ko e hiban to ke partnership kan to cha khan lut kho te mi te kha chim chap kadu e kabia saulai cha chuka chun ka din ri lai kan chairman jong ne chap hermi umazin ka champi te lai elo se kan elom nan vision nan dream kan mi phun cha nan tum ta mi angan tak tak ya tha tak tak hai le zonga atlam tling chin long mong lai nang kan zom piak lai ti zong zum na kan ai e he ka hen pu Elaisa tu kha tlompal Fimcawnnak lei he pe tlai in van lut ning lo khaka zona van halta kan dumi cha luan chia mi chana khan BACI ni koram lei scholarship nga na kongte pol khan timi bantu kan thei e chon he ka hen kai chowa na ka hen kai chowa na se minau te he ka hen sia en kaya karakra atami te kha ka ton mi te na jong khan pa langmang cho bantu pol cho nan ma nan khan mi jong asalai da ti zup na ka nei
kan van hal tu mi chu quorum scholarship he atu tianga hen atlam thling ko ma thluang ko ma zaitin da nan tol rel ning ase ma helai mi chalong ma se kol mi di lak cha da ase zaitluk da hi nan tol rel mi chunga hen quorum chungin arak rami an si chang ti mi te kha chon quorum lein an rakrat tik zonga quorum le nan mani nan batu a haw mi nan bom mi ha zong a mo hinum hai lei zonga hente vanrat ding zonga han alam a mo ti mi bantuk te kha ha quorum scholarship kong happy par in pu Elaisa ni khan ma te kha van chim nak mang kan pe pyak than to lo kan du kalom he ko ram lei mi cha a scholarship kan tua mi atlong leu tia chim kho ase hi bantu ken ko ram cha a scholarship kan tua te ka hian thil pathum kan zon ha chu kan zo min ha chun apakhannak a ko ram he sarthan asia chun education he abiapi beken education a hian pathum kan zo thanna apakhannak a college educated population middle class population college degree atlom beki angami ko ram mi pi he kantam aher atuwa kan zo te ka ta chunaka USA a hen college degree angami hen zakata somthum le panga for France 37% 35 to 37% ko ram kan zo te ka zakata pasari for frequency so quality to chimri lo en quantity from kan developed countries US bantuk Europe bantuk ke kan zo te ka kani thlau tuk chu cha a college akai mi kan mi no tam pi kan chok a her chun ha ne chun productive workforce kan ti la yen rian tuan nam hum mai tam pi an lut la yen chu cho productively yen rian ma kal mi rian kha an tuan kholai chu ti an tuan long te chu kan economy pi khen kan sipwa yi kha atha velai te nakse chu cho aran nakke kan tua her en chu kan tua te ka chun apakhanaka kan ko ram education system ke kan rem her university tam deu pi kan tua her chu university po zong chun institutional freedom zalonnak academic freedom kan nei di lai yen chu te kan tua chu kumkul chunga khen kan Southeast Asia countries po at least kan phan khon hala education leya chuna panhina ka educated college educated population lo ka kan za lai lo highly educated well trained sophisticated individuals kan ti lai graduate level master mo silo PhD level PhD level trainee por ke tampi kan chok ha chu pone chun kanram future kanram highly in institutions government institution legal ke economic education apun puna kem architects bantuken kan institution po kan design lai yen an ka kalping ha lai chun ta chuna ka institution kan te ka ministries wanchi thana ke apun phunni office kan nei mi public chozale sia non profit NGO le sia so private asia ke institutions po vil the agencies po ke nai nga ta level kan design mi po architects kan tua mi po policy kan tua mi po regulation kan tua mi po kan dir ai chu chun kan democracy charter la
Democratic Union of Myanmar or Burma Constitution है कि आपे लाइमे consistently reinforce similar institutions पोजा है कतले चमा चुन democratic principles freedom equality le self determination amuti make institution people katam pi concern है Supo sarna ting chan ka free kwang kha di me po cho chun ha chun sila. It supon ha chun to be honestly kandram chung in tekatu pon e ken chok pi kho ring ha lai lo. University tha me volei chung e mi thang thang university pola ken tam pi kan kwa ta ha ti kan te Ito kan ti ka pakhat ara chok me cho USAID ne Abraham Lincoln scholarship tia 19 million ara chok pin ha kan man advocacy kan lute program concept kan tia pyak na yen chu account hen pho chu ma leu se mi no zan hi an train ha la he ka USA e top universities pola ken ko ding han se Fulbright scholarship kar ton azalo an tlom tok kum khate mino pathum plikan ma kan ra le kan chairman le ma chu Fulbright scholarship e arame amin chon thangna yan kan si kan ma leu khen mino pathum pali long te khen kum khadan lak ton na chu zo chu atlom tuk ma he kan dram ne khen nan ma bom he kan her ko US bom he kan her ko tam de ra ka lak ko kan tin ha yan chun ho chon thong hi le kum sri kum ret e khan pariat parfati khan tamdu an kalak ven ha ema zo cho zalo kan ti thane tu lin ko scholarship te me chon ka to pyak na chu lo cho zalo atu he adang kan dram ne tha phone lo cha hian ASEAN countries pola ken tam pi kan ka khona tang cha rakan to pyak ko kan dram chunga chu chon no kan tha ti lo he kan te 48 million an ka pek than ne atu he scholars tam no tan chok na lai ASEAN countries te ka to tha do me pola ken an kai na lai e chu cho master level graduate level well trained leaders for architects of future institutions for an chok khona ding cha ete kan vision kan design piak me US choza kan design pia me se e chu lak zonga chun kan ma BACI kan ni tel nak te zo umen kan ma phaisa tlom te chape kan to mi te zo chun apathum nak cho kan dram te ka to pol college pol from ken kum kula ke chun atu ban to ke kan chimi pol ke a tholo khome quality angai me te ka to pol sin ha set te me ke vision le policy conversation ke ko ram NLD chanlewe si set atu zong hen ke democratic forces for NUG si set adadang kan partners for the international community US sing zong kan phampi me se ichulong a chun democracy federal democracy kan ti lermang me ken yi shi cha long term cha sustainable si khola chu cha ato undergraduate tam pi chok khoding graduate level well trained person tam no that chok kho so kan institution people ke certain democracy here a me institution po chok khoding te me ma pathum kha investment ma pathua kha bietak ten nam ma kha democratic society sarzong se kan economy kan sipo ye kan dram cha sarzong se chon kan haile kan dram kan vision 2050 vision kan te tu kum kol lesri aduri ekan kala chun kan vision pi cho
อัตลามคลิ้งเขาไล่แต่แค่กันรัวจูกันตัวติกาจูกันตัวติกาเฮกาอภันนี่กันชิมีพุนกันมีเนาโนเลปากันคอมมูนิตี้หัวปีเห็นเกนี่จูกันหูดันจันเฮกากันพันมีเห็นมิชชั่นปะคาเตกันพันมิชชั่นปะคาเตกันพันเฮกาฟิมนัดจอนกันแฮร์อีโคโนมีกันทอนแฮร์กันสังคมทอนแฮร์ดิโมคราซีสเนตจัดกันนิลาเกตกันนุนปีแฮร์จู่ๆกันนิเชื่อทันไลก็รัมชุงองค์กันมีพุนเล่รัมปีเคกันนี่เนี่ยจะที่เห็นกัน resource intellectual resources monetary resources กัน network people กันมีพุนปีค่ะให้ที่เห็นเซวายบันตุกกันกันกัลกุไลจุดที่จุกันกัลาจนกันรัมปีเคกันสารทันโคกุไลกันกุกันนิดไลละรัมชุงเล่มินเล่รัมแรงเลยจูวิชั่นจูง่ายๆที่อาจนท้องฮีเล่สมกว่าเล่ท้อง1990s มั้งกันทีละ 1990s ท้องคัดเล่สกว่าเล่สมกว่าท้องคัดเล่สกว่าเล่สมกว่าส่งอีกกันนั่งไอ้เจ้าเมสเซ่กันรำอะไรท่าเรากันคลิกติกาใจตินดารำแรงเลยกันพันคอไลปะคันนักรำทุ่มนักใจตินดากันพันคอไลกันพันหัวกันมาเลยกันมาใจตินดา investment กันในตัวคอไลกันรำเลยเฮกันเกี่ยวปีทันคอไลแต่ไม่เคกันนั่งไอ้เจ้าเมสเซ่ง่ายๆที่อาจจะตัวเอกชิมุสลารักกับเชียนี่อาณาเตติกาดูเทลนักกันตัวนะดูเทลนักกันตัวมีภายสาท่าจังรัวนาท่าจังมอร์สปอร์ท่าจังเฮกจุดตัวอุสิรัมเลงเลอพันนี่ปนเนี่ยลุดมีเฮลมเตสิลาจู่ๆกันหูจังมินหายกันหูจ้วมาจังจุบันตุกิมาเฮมเซเลปี investment กันตัวเฮจุดที่กันตัวอาจนอตุกุมสมทุมาจน Southeast Asia and รัมทาโปสิงคโปร์ที่บันตุกันพันคอเวกุไลแต่ไม่เคคีกาเตเอเคกันได้ zoom เมสิจู vision ปีจตุเฮเฮกายมลมเตกันตัวจ้วมาแต่ไม่ขาชับกระดูเมสิกาลมเสกันเอลอมเฮกาเฮนดร. Roding akha navan thut nak sau pa change ma ka zon te khan Dr. Roding atu kha kan ban hal chap to lai zaitin da koram lei in US rama shen ka adu min hani hin ane pe tlai haning asilai ti mi te kha okay amai sabika min ong hlang ni ana ating kan project pol tampi rock de apoi ngai ti kha amai sa kasimdu BACI ni Indianapolis Central Indiana kan korami polsa he tin kan tuan ni kumruk asia nuwa chun mitu kan director pu Elaisa ni achimban tukin college kal nak rate zong kha 45% in 90% akai adang zong kan ong min citizen a Xiaomi te na green card a Xiaomi te na kan tua piak BACI zung kan ngei kamin nuwa thong ni le kum hlenga rong in chu olrama zong kha NLD chu za kai tika khin zai zong sia kolram ser that nak dinga chun mithiam kan hau mithiam an ti lo ni win tan switch hana khin mithiam ramtang PhD lak khomi zong ti lo chu cha kan ti project pakhat BACI ni kan to kan director pa he kolram zong kan vakal kum thong ni le leiruka leinga leiruka kan vakal vai ni vai thum kan kal kan director le pheizu vai tampi akal
Zon project ngan pi kan tua Neba leadership and scholarship program mo kaka ase. Chu koram achouza NLD achouza dong san su chi tiang in pu Elaisa het atong rut dok ukatha pol winji pol he kan tong atoi zong chim se lo MOU zong kan sign dik chang memorandum of understanding ma chu asulam chu zaida ti chun koram master akai kho ding mi America rami master akai kho ding mi kha koram achouza ni 50% achouza budget in scholarship apek lai adang 50% kha America rami university atha chemi pakul tampi kan biak kan engage sange anpek lai timi khasi a foina kin kan thei thiam nak de achim tika ka kha kan tet chu ngai ma kha zeida kan chong te chun Vietnam model kha kan lak me se Vietnam ram kha thong kha kwa somret panga nu in communist ram in du sa te in rak tu tet ngai nak khi America rama Vietnam mi thong khat leng lo tin dan short course asilawa master PhD an rak kai kha Vietnam an tlung than Vietnam khitu atu tet nak se chu cha chun ma project kha kan tua sang hak cha pol master le PhD American rading an ready tuk chang kan ti ka khan min ong thaing di ana ting harnak tampi kan tong wan set ase asina ma scholarship kha tu chu umri penko adang de zong in mo ke scholarship zong kan ti chu chan tampi umlo tika ma in kha ke ma long kha si se lo ka kan pe ding asiri ko ti kha si zon BACI ni kan chol chang ning hi anzo me kan major te na zong an nat la tuk atha an ti tuk ke zon NGO tampi Lily endowment ti bantuk pol NGO ni khin budget grant zong tampi an compare United Way Central Indiana ti bantuk mo tu chu federal government sin in zong he grant kan nga chang tampi kan dom chon hi ka kan siang hak cha te na kan bom nak scholarship te na kan to piak na ka hin Perry Township education shrim anlung mui to ke BACI ni kan to ding pau asia chun anma high school room te na an gym te na an conference room te na ke alaka bakin an kan hlan piak hleya an saya te na University of Indianapolis IUPUI professor saya pol ne ke volunteer in kan koram mi sang hak cha pol ti chon piak nak an nei pia khatma lalowin katikhan tu tiang kan ong min kho nak ase zeizong asia nak ka halmi kha direct to kapsi lo zong ase kho asina in kan chol chang ning kha mi pi thei tak dinga nak ka hal mi zong kha ka he chap se kalom se jo nan dream nan vision ning bantukin kan ram avan ro ruanga project ngan pi kan mi phun kan ram cha tu an na team mi zong atu he avan tlam tling lo ti mi zong kha kan ban the lung nom lo ngai chu ti sia chon kam khat la ya kha te khavan pe ta ning lo koram le in arak rami sanga hente US ram ma hin Indianapolis asia chon zai bantuk university level tiang long da an kai kho ti mi te kha atoi nak ten van hal ta kan ban du than ko chairman kha mi tu kan project kan te program kan te se hi ka koram le in arak rami pol thanga khen khoi ka university pol da an kai kho ti mi okay amai sa chema chun bachelor chu asilo tu kan project program kamo kami kan master le PhD kasi ka pakhat nak si selo chun hi ka university tampi kan he
kan pe parnak kan nei chia ko an ma zong an ra he non chai mu chok pol mo voi ni an ra tu e NUGE pe ngai winji achamai winji mo Dr. Zoe Su ten ha ke ana ting han pi he ka Indianapolis ara kan man kan roi me se University tam pi kan pu Elaisa he kan kalpi e khamihla na zong ke non chai mu chok panga rori kan roi an ra pe ngai winji umyu ting ji zong kha Washington DC kan batong imo ara chun okay nak kahalmi khalet chun hika e University tha in IU Bloomington te na IUPUI Purdue University say Elaisa ne hin a thei tam de lai Columbia University tiang in University angan mi a tha chem mi pol ne khin an let khan me se mi tu ka chim ban tu kin kolram a chau za ni 50% apek lai heka anma University in scholarship 50% apek lai kami project ka MOU kan sign di nuwa ma te kan rock ri chu se kan pet lai kho nak chan lai te kan zoom ko se kan elom chati sia chun atu chu kan ma Indiana local chung tuin van lu tu nau si lo atu he sia en khal lai ase deng chang asana ten abapi mi chu tang re tang kwa high school akai ngading mi kan fa la awan thang mi por thanga khan summer chunga program nan nei mi chungte nan nei mi te pol na zong kan thei lo mi zong a sual lai ti zong phan kan mi zong sual lai ti ka phan cha khan dong hra te zong ni ane fu na e kan fa la sanga action an lak chun athan hem lai ti ka ro cha khan atu I Biaruahnak zong kan van ngai nak na kha se pakhat na ka BACI he nan dir ti chu kan thei na le zaitin da Indiana I hitluk ilai mi ummi ni zaitin da kan pe tlai na ning an silai hak che he tang riat in achung leilong mo an si ti bantok an ma ni BACI he pe tlai nak dinga hen an ma lein han hen great an great na athat ve a haw mo ti bantok kha zaitin da BACI le nu la pa ni fa la cha pe tlai ning asilai ti mi te kha ma te kha chairman ni khan toy fian nak ten khate kha zaitin da asham ma thok big van ipe tlai na kan ban tu aning dan asilai ti mi te kha fian nak wang kan tu pek khola kan lom ko okay kalom ke chu toy de win general long ka thei lai mo general long ka thim lai okay BACI hi kan thok nak chu Elaisa laptop in ase ama khan ten kan thok ka chun zai man office zong kan ngei lo sinan kan nei tuan pathian thachona khe tu office kan ngei na Perry Township government building akin man foite in an kan hlat piak ke na khen mi tam pi kan po mi ke kan zati lo akhan fat mete he akhan li ni rong su na in kan mi pi he chu cha chun tu hi project ngan pi kan ngei he Burmese Community Center pi kan saklai tu blap ro ta khen in hon long patni kan lei chang mo kha face pathum in thok lai ten se kha atu lo se chu pet lai na khami hun patni khan pet lai kho kan si a help people man ra kho chon project hi tam pi kan ngei tu a hin kan fa le na high school achon mi pol kha upward college program ti mi kan ngei chu siang an kai na ji pani le cheu pathum an di nuwa khin a ching pu ban tu khin chu shin kha on piak mi ase Perry Meridian Southport High School te na khin mo detail chu Elaisa ne chimlai khamia khin college university kha zaitin pet like kho mi ase scholarship zaitin da nga kho mi ase chon mirang hol chon research kha zaitin da kan tola te kha chon pek mi ase kum khata siang hat chep za khat lei za ni mo tu hi an kai chu ma ko so summer khin summer research he kan on pek chon
khana zong kha student tampi an rai research an tua paper an tua ma ne khan university kai kho nak mo te na kha an tua pya ki chon adang citizen shau pya ka atam tu tak kan tua me tam tuk umi pet lai nak na tia chon tu lo se chu office patni silai chu blap ro ta kan ngei e tu chon khika Perry Township government office khen kan ngei phone mà cả khen pet lại họ cần si kan phone in trong bộ website email là pet lại họ cần si her mi po volunteering kan bom mi se kalom se kan lom pu Elaisa kha executive director kha van hal chapning lo ka hen Dr. Dinga ka van hal chi mi chunga khan ka van let de lo mi te kha pi tlai nak khan kan fa le lei kap in khan cha an thiam ngai khe haw ma an krei khe zeitluk da abapi timi te kha nan ma le ni nan accept ning dan kha jon nan accept mi minung na kha student kha minung zeiza tiang da nan accept timi kha nan hun ha le zeilo zoni chan anei ve kho men cha khan zeitluk da nan chau hlan ha timi te kha ma te kha jon hi kong he pe par in nang ma zong ni atha deuh me pi ni thai ok atha deuh na ti mi te sia chan ma te khawang kan pe piak chi la tu kau kalong amasa big atlom te kirthan ke du we tu koram le sengha chia pol he ipet line ning le sentina kan bom te me a khan kan ma BACI ne koram chung le in sengha chia ha cha a kan to mi a hian pathum in zo kho se apakhan naka pu chairman chime Myanmar Scholars and Leaders Program te me kha atu kan to choma an kai nam hun na chon atu achim che ban to khan Indiana University, Bloomington, Purdue University, Harvard, UC, North Carolina, University of North Carolina, Chapel Hill, UC, University of California, Tibantok Hika in USA, Atha Deumi Pola Ken, Ankai Liu Se. Chon Adang Pakat Kan Mani Kan Tua Liu Me Chon. Center for Research and Policy and Innovation kan te CRPI chuka a chun online e kan to deu na en researchers por hian kum hi thon hi le kum hlei khate ke kule khate ke kan thok na en atu he mino researchers zan hi dang mani khan kum hi chunga khan issues kandram mi pine kanton leume harnak issue po topics are kem policy action research kanti anto leupi se tachunaka constitution sartanaka constitution le athiam me professor style researchers na ne senate chate research on ton ha yen NUG adang organizations international community chouza sina to research and toni te to recommendation and pena chu ban token CDM issues sia chon to education issue sia to economic hanna kan ton ning ko yango mandle tiban tu la kan ma light lang tiban tu chin state a kan ton min ha zong ken research and ton ha chu ve ban token land and governance human rights accountability tawo khang ho tawo yu mu tiban tu na ke san to chat e ma research church po scholars po ni chun research and ton ha yen atu he topics som thum hai khe kan to chang ha etu summarize hen intensive thni chung thum chung research to attending asila yen scholars po zan hi hlaini application and ti ye
atu he zakat le somnga pamochi ke kan lak na lai to kuma hian interview kan to di chang around hana acceptance letter ke kan ko din ha lai so pathum na ke BACI ne kan to leu mi chon university pakhat kan thok na kan hukume thon hele kum kule khate khan National University of Union of Myanmar Global Campus kan te ye NUUM chua chun certificate program thleithum kan offer na yan sian ha che ke thau khat le zanga frone an kai atu an kai chang tam no te ke certificate program an di chang a cheu kha chu US le tiang he ar pe comment ha zo kan chang ema pathum a program level kan chima chun kan ma BACI ni direct kan to leu me education ko rampi cha a pathum se chu NUUM tanga khan pakha kan to me cho mentorship program kan te he ka USLA college kai du me master kai du me PhD kai du me scholarship pe ka city lo mentorship ke kan pe na yan an kai du wa zai po la a help thofan peer her lai john academic an GPA an transcript amhaten hazon ngei lai chu scholarship le university ka kan sok pi from token he ka USA ten pante visa process will te zo ka tel chu te chon mentorship program kan te yen makha kha ho pone sau kho se chu cho ipet lai nak chon kan ma BACI Facebook zong ipet lai kho se Center for Research Policy and Innovation CRPI kan ti me zonga ipet lai kho se chu NUUM a ken nan kala sia chun website a ken mentorship page lai en chu ka zong e chun email kho se chon online form zo fill up kho se a big kan drum like lang le ume makaka ke veya ramtang le ume do thlenna hriamnam atlai mi potiang mane khan share in kai kho se kan hriamnam kan ni tlai lo zonga khan kai kho peng se pe te me zong khan chap ka du encourage zon kan no du na mira holet tia chan education cannot wait until kan fale kan mi no na khoika kan phan mana kan har kan thai kan lungre thai ei o kan nei lo ramtanga kan refugee razamin IDP se chu kan rim kan itlai khoika kan na mana penya ye Fimcawnnak ka chun opportunity ka me chu khona teng cha zon chun kan zon pyak na te mi kha chap ka du en sun ha chu kan mani direct kan to me se to deu ka chem me US chu zamban tu to ding e kan nor mi por kha chu Fulbright scholarship ti ban to Lincoln scholarship ti ban to atu visa hian tampi kan her ko visa he tam deu era naken all deu era ka pek pia ko because US chu za sina kan nor na atu he mi tampi ne nan thai ko lai kumdang ban to ke visa zo ke har lem lo capacity staff zo ke ka pek pia deu tia chon he kan pantik zonga ke protection kan her kan ti TPS and the temporary protector status so ke he ka hen pantik kan sok pin ha so he ka nom te ka TPS an nge ya chon ta chuna ka mi no pakhan he ka he ra phan shen a kai lo zonga kan rian atron kho cha rian ton kho te ka part time ya tuan na phaisa te khan he ka he scholarship a mulom hana US college le university ya shen a kai kho chang te mi khase chu cha chun kan mi no ha le kan nu le kan pa kan ram chung le me sina bia cha kan du me cho he ka share in kai adu me scholarship ne ri lo man ha reset English ze mozap na thiam sia chun kan sinara lo kan mane kan mentors na ne
from thok te he kan phan tiang he kan chen lu te rian zon phung tia ka kan bom lai te me kha chem kadu he ka local Indianapolis le USA kan tua me cho kan chairman e kan azemozat a chem chang ko wen year run kan te kum academy year ban to ke ken after school program zarkhata ke nazi thainga pawchi kan bom na kan mi no a big high school kai lo min ha ken and homo kan bo tutoring leadership development college application scholarship application pun kan bom na ye chu college cha a kha ready na sala college and look tik zonga khan scholarship e look kon ha sa chun hum hana chu college a kha omnin ha sala kan mi phun pi cha omnin ne Hruaitu ha si se te me khan high school leo shrim te ken kan bom na so summer chun intensive policy research kan te tu CRP ko ramle deu cha kan to ban to khan kum fra lein hi kan to chang tu he nane ti ya chu CRPI khan hi ka kum fra kan to me awmi me model kha kan la ken ko ram chung cha kha kan to piak me na se e chu chun full time paken ne khata nazi period zarkhata ni nga thani hlei ke sama idin lowen kan to tar na a scholarship zo kan pack it's a research le leadership development and to te ka anma pun pak cha asilowen he ka kan community pi cha a hian zai issue pyadana da kan nei chu issue pyadana chun data driven policy and decision making kan te yen data collection to chu data chun analyze to action recommendation le policy kha anmane and the chokpi chu policy recommendation por kha mayor this year school districts here university this year heka congressman legislative Indiana Congress level here governor level here so US federal government pi ok kan panpi na White House kan panpi US Department of State kan panpi Congress zo kan panpi na US Senate zo kan panpi na so te chuma po kha an zo kan mani recommendation kha unlock na kan mi phun pi kan community le kan ram pi cha kan athame decision policy po kha an manen to na chu cha chun hi ka kai mi kan fa le mi non ha khan kan ni ne chon our leaders kan ti atu shum e kan an ka foi chang ha tinga se an ri tu nak sanit cha scientific process irin an tuan na kan community pi khan an throi chang tena se chu bantuk level atwa khori lo me kan fa le na English athiam ne tlomte aniam deu academy thale tlomte aniam deu por kha adang ta te program college prep and leadership development program kan te how cha po high school kai me po cha kan to piak phone na chu long silo next generation internship program leaders internship program a scholarship kan te to college kai lo mi por khe university da dang kai mi por khe kan au than na summer he ka hian leadership development based program service wo sam hu khe an ka to pi na an du me atu an chon leu mi chan chon leu mi le an hai le an re ton du me career interest he petla khan internship placement le scholarship ka kan pen ha yan chu ti chon ka froin ha summer ke foina ke chima chu programs pathum kan nei college students high school cha pan hi kan nei chu cho kan nu le kan pa sina bia cha kan du me cho kan fa le cho kan hai kan cha kan hai an se kan future an se atu kan tua mi por kha share in an vakaya high school amo college amo foite in experience le skills anga kholo mi po unique kan tilai
mà bộ các căn tua piak mi se căn community căn ram căn nun phung he kha pet lai thiam ko chung en he ka US level en Fimcawnnak Hruaitu làm hai cả con khan căn tua piak mi ha se chu cha BACI ka telephone zong SC kan chairman chimban to ki email zong SC social media Facebook SC zai tik chan po wa contact ko kan si e chon BACI chon nan mata ban tuk zong khan nan ron ding nan mata si te me zong khan chem chap ka de kalong kan alom tak tak chuti sia chun he ka hen Dr. Roding tu pu chairman tu kha van hal bang kan bandu I atu chon nak Fimcawnnak kong happy par in adong nak laya van hal kan du mi cho lai mi long kan slai lo minung he kan khat cheu ko lai asana te in zaida kan dir hun si ton ti chia chun lai mi chu kan ram athat lo ronga Fimcawnnak ka khan kan baw e ma kha thil kha achang asami kha ase asana te in Fimcawnnak le kan baw karel nak le kan baw asana te in zai kan ti lai nurin thuak in a phim mi thil a thei mi bantuk a khan ai ruat mi kan tam cha kan tial nak zonga se se comment kan pek nak zonga se se ka bantuk ka si van hal kan du mi cho nurin thuak ti mi la Fimcawnnak ti mi he zaitluk da aidan nak ase the difference between te kha chu kho chu nurin thuak I thuak atha mi na zong ne Fimcawnnak an van chon chap te ka zaitluk in the powerful deu asi ti mi he emphasize deu kha thuk deu khan fiang deu in khan Fimcawnnak la ya kan fa le nu le pan hane tha jang kan pe kho na ma ding cha ma he a fian kho chung fian in na thiam kho chung thiam in man kan thil fia to la the different te kamo ma te cho adong nak le van hal kan bandu kai long tu nakahal mi chu a harde ngai lai e sila in keima karwa nik mo he kalet lai e kan ma mizo du lian hot le azong khe pian pui BA kan te kan pian pi BA nak mo film ngai khi chu tampi kho mi se ko chon na chem mi kha man ko kan ni lai tlanga chon thong khat zakwa rong nu longa missionary ten raklu te sa kan chon mi zong nau cha ngai kan chin hi le BA mai sabik chu pu sia roi se thong khat zakwa som thum pariat ta long BA anga mi se atnuwa pu tong hung thong khat zakwa som li pakhata BA honor a ong zo u lo leilung tlun he tuat ta chon college BA kan chuak dak chu apply tuk chang asina in pathian thachwa ase chan toy te chunga mithiam pp kan naktam e pathian thachwa tak ase okay pian pui BA kan ti mi nurin Fimnak nei mi tampi kan ma kha school education system ni azul lawa chun man kho ding in chuak thleilo kan thei bantukin ama hi chu a film ko nan kho pakhati mi film de chu sikautia khan aza asina in hlan lai zong phun riat phun kwa phun kha ong mi kan pa le chana chun phun riat ong phun ko ong an sia chun nurin Fimnak mo pian pui BA kan ti mi kha an ngei lo zonga khin mi tang kai ngai dei kan ti lai rian atun kho ngai an chuak te kha chu a man mi se san lai zonga tu a zong he tu Indianapolis le a hin kan chim lai Indianapolis kan phan e
cha thiam ngai mi tampin film ngai mi tampin asina in American level a zong se tu liu chan level in kan zawa chun atlom pi ka high school graduate tal kan silawa chun zai man khe batuan kho batwa kho silo warehouse a khen kan top ding asiko kan thi tiangin chun ramle mi phun ni zong khe high school zong ong lo mi chu zai tlukin film nak angai man se lo zai tlukin mi el nak mo mi el nak thiam man se lo man tlak an silai lo chu biawngin ka chim du me se chu cha chun tu lai chan le phaya chun zirnak systemic education he abe pi tuk me se chu BACI ni zong khi kan thei he te kan tuan me se chu cha Indianapolis American aphan mi nu le pa ni chun kan fa le na he kan ro ding ase chu cha chun cha an chon kho nak phun sang tlong an kai kho nak college university degree an la kho nak he ti in kan up a how kan hruai lam kan hruai a how kan forfeit a how ti mi kha fiang ngai mi se chun an chim ton mi ka chim than lai e Second World War Japan ram chu atom bomb an thak ke zero an se an economic wealth an ral tuk na ka an di sinan chan sau lana arau lana leilung tlun economic top an se Japan an tu tet ning chu politician pol ni an to me selo an ram cha chong mi an tam film thiam nak te ka tu te na tam mi ma cha khan Japan ram pia pung bawa in top an phat mi kha film thiam nak cha an chon cha se chu ban tuk thiam in taluk ram kha 1970 rong tiang in mo si dong ni culture revolution atwa e communist tanga ke an backward ning an kaba senior sung nangan an sive talukram kha a ro di kha talukram hik luki arak tu tet nak he an sim to ni ABC American born Chinese ante Americanit film nak chon nak thiam taluk mi pol kha an rama an loi talukram khan ba sersiam khatin kha tu he taluk he leilung tuna economic chun American chang tu apani na kasi chang an tu tet ngai chang chu ban tukin kan ma kan kolram pi kan society America kan phani Chin society Burmese community a thong nak ding alien nak ding a chun education he abe pi tuk me se chun he ka khin golden chance kan ngai me se America rama chu cha chun he ka kan phan lewa hin kan Indianapolis Indiana America ni Chin society Chin community Burmese community cha he ti in cha kan chon how kan forfeit how ma long silon kan lai tlang kan Burmaram tu tet nak tinga tu a hin Indianapolis a hin south side ta siang ina siang hak sia Chin mi thong nga kan hemi thong na he BA PhD MSc si boy engineer an si ding he kanga klap tak ase kami pol ni khen kan ram kan Chin society kolrama lai tlanga kha tu tet nak ding an to kholai te he sadu tha long asilo ka fiang ngai mi ase mi tu Japan le China he ka tuat te ka chu cha chun tu a hin abe pi tuk mi chu kan fa le he film thiam nak an chon nak dinga lam kan to hau lam kan to piak a hau for film nak kan to hau ti kha ka chim du kalom kan lom tha tok sing than long nak leya question pakhat te Elaisa Vahnie kan du mi cha tu he kan ram boi leo sla BACI ni hen
refugee te pon ha zong lak nak a rian tam pinan tuan Fimcawnnak leilong saloin tha jang nan lai atu bantuk dir hun na hinte zaida nan chol chang mi chol chang nan ne team lo mo ti bantuk te kha van hal kan du e chu he pe par en aluan chia mi chan zonga BACI ni refugee kong he pe thla en nan rian tuan nak zaida thlotlin nak nan hu mi si ti mi te kha ma te kha dong nak le ya ma te chu update tu bantuk te in kan van hal du kalom kalom razam tien kandram unu chan e kan religion kan biaknak khazire lawen Buddha bata kha koram national bata en andatwa ne wechana kan hole cha kha adang hole cha kan le khan lo ko akol po cha long he kan chon la kan le khan tia andatwa chun tan shui chana kan phan ha yen national mi phun pi min te men national identity ke adang anum na lo ko ram chung hian Union of Burma chung hian Burman national Burma amyu long ten anda tuana chu kan zo te ka snit cha en kan mi phun abeken tlang chung mi phun chin mi phun na ka shock anda itimese chu cha a chun ramle tam pi kan chok na Malaysia kan phan India kan phan Thai kan phan razam diktak kan se hika ram thum naka kan tlek Malaysia kan tlek mi kha sipwa yi wrong asila razam kan si misnit cha systematically we've been persecuted or deprived of our rights wrong ase chuchun UN refugee definitions on chuchu se chucha a thoka kwale kumsom kwale kumruk from a kan advocacy kana thok me cha chemi phunvil te ram leng azam me India phan me Malaysian phan me Thailand phan me he refugee di takkan sidina chuchu UN ni chawhlan u chulong silo ram thumna ka kan phan khona deng cha tia UN akan do thanna US kan do thanna chuti chuan chawhlan e atu he hete ramlang azai mozat kan phan khomni si ta tai ti u se tai khat for ram thumna ka kan phan US long te a hian chin me thosam sri deng ma kan phan chang chu kan ti me cho tuan e kan chime kan vision pi he kha apet lai di mission kan nei ram thumna kan phan e kan mission cho hi ka kan ma le kan ma penya ye kan ni lak a hau si po ye le e kan thon a hau kan community pi kan sir a hau chu ti chu kan ram pi so than nak ding cha khen kan ni tel vela ram chung e kan ka tak me kan nu le pa kan mi phun kan mi nau he ku kan ni tlai lai e kan sarti na lai te me chu vision se and so take a process a refugee cha a resettlement cha a advocacy kan to me chu ma vision bi a hlotling na cha a step a khate khasika Malaysia and saulai cha ka chimti lai lo thon hi le kumru kumsuri kema pumpa ke kumsuri le kumkwa te ren ka watwa kumni chung ma lewa kan Petro Act the George W. Bush ne rasai me 9/11 attack New York
twin tower attack ronga updem la to mi ne kan mi phun he ka ram khol ra kholo de kham na chu zo chu smart advocacy kan te kan de lu te kan lotar kho so he ka aran na ke final richard aton ne po zo kan la phan khona ding cha a kan da to kho he ka ra phan hu mana mi nu thau thum fra kan nan li fro nan min ai khat nan kum chwakum birthday ai khat te ya fraud duplicative cases one that the mezo kan kan ma mi phun an pa mi se frim lo system failure se UN zau tang wan angai kan ma CRC zon tuan vo an ngai so kan ma US Department of Homeland Security la wa ka frim zo tuan vo kan nei chu cha ma share responsibilities se he ka ra phan chang me thau thum ha khan da kan khan hello fairs of fair lai lo chu te kan to a chu kan te advocacy kan lu than chema me Washington DC ya atu cho ma thau thum vil the citizens of green cards on pek lo me pon ha zo khan an pek tho cho ma chang tu lo he ma te zo khan he ka Indianapolis umesia US phan chang me kan ma chimedik la sin zo nga khan thau kan than du na good news and atu dil huna chon refugee and mo andra lai humanitarian parole mo andra lai silawa student visa emo tourist visa mo kandra lai temika an ma decision ase kan mane heti ti temika kan sim dulau sina lampi chu lampi me polchon ma vil te kha dinha so welcome court me zo kha chu khanan thai chang lai President Biden ne President Biden administration atare tuan ha yen hekara phanchang me kan mi phun en an chungkha an ule nau kha au kho si chang lai ma cha a zong chu tu hi tak te he ka he tim tuana kan nei lo pi se he ara lai me thakha thlan hi thuma ke nau smete te zo kan to lai yen chuwa chun pezul te ipet line house lo te me zo chim kan dun ha razam leitu khacho Malaysia kal ulo khoika kal lo te me ka homa for fe kan dun ha lo nan ma intervention nan ma pumpak decision so pya che kha si te lai te me kha chim chan kadu sina kan ma USA lai kam cho kan ti khoto ke tuang ha di me pol itim tuang ding por kha kan tua chwa ma lo si te me kha chim kadu kalom kanelom tesia chana dong na ka atu BACI rian nan tuan nak he pe par in zeitluk da hlotlin nak nan hu zeitluk da nan ma pumpak nan ma panhi ni zeitluk da nan rian tuan naka nanelung hui timi te la adong naka ma pi le zonga Indianapolis mi nu la pas zonga som du mi te nan nei asia chon ma te cho vanchim nak sa se la Elaisa ni bang kan thok piak masat ko twa kalom BACI hen ama BACI organization e kan thok ke complain hi se to kum he simhan selo BACI vision and mission kha korami kan chokta ke India kan phanka e kan ari thok chang me se ma rian kan tuan mi por khan hi ka kan phante ka organization structure kan lupi e kan tuan mi kha si te me kha chimsa ka du e complain hi a kan zau te ka atui te ka chima chun our community has been transformed complain hi kumfra e kan mi no ha college kai ti lo men ha warehouse atwan men ha kan mai zeida lo la kan ti men ha
chu ma lo tutoring kan na thok men ha mentorship kan na pe men ha ma lo e kan tha za kan ilak ke atu tia kan ilak mi cho hi mi no na he kan fa lai hian an ka Hruaitu ha di men se ti mi an hai kan hu te ka kian kan tha peng kan bam hana kan ba lo chu chu tu he kan zo lai mi no thau khat le kan bom chan ha kan mi no na scholarship kan chim chang million kulenga le kan shopping ha college an kai tampi college an di azaza thong de ma kan di graduate school law school medical school engineers PhD doctorate kai adi min ha kan chang ma pon ha ne kan ra ke thane tu he kan community ya he Hruaitu si ti chang kan community an Hruai chuang ma an Khri fa bun Hruai chuang ma business thar an tuan ha an Hruai chuang ma hadam nakle hospitals an lun ha nurse han to medical assistant chu khat cho doctors kan to chang social service chu ti chun an ka Hruai ha share ina ke under care thane teachers an to chang ha chim tu an si chang ha cho za ya he ka kan mayor office si se kan state government si se federal government yang kan lu chang kan mi phunan Hruai long si ti lao India na kan Hruai chang US pi zong he an Hruai chuang ma chang ma na ke sang de kan Hruai chi chin la transform kan to chang kan ram chung lei zo man he ka kan mi phun tu he zai thla kan to kan ram chung cha a Khri fa bule sia kan mi no level sia pumpa ke sia family sia zai zatla kan chung kha kan unom ha ka phaisa thakata kan kwat ma vil te kha apet lai di kan rampi sa thana ding cha kha chu cha atui te ke chema chun kum hlei ni chung BACI ya teta e kan zo lai kum hlei chung transform chang sinai ka kier than du 20 years 1990 and 1950 ma kum som ru chung ke atu ban to ke kan pe a chun thong hi le kum som nga a he chun kan in pa Thai Vietnam Singapore te ti ban to ke kan chang te la ema chu ram chung me le ram leng phan mi ke ku itlai e kan 20 bank a so hi ka locally yen kan nu le kan pa tla an cham thin lung e du sak na an ngei ye takte e an kadir pin ha Khri fa bu sia family tu kan cheme sengha chen na nu le pan ha sia an kadir pin ha kan 20 na e chu cha mai le kan ka te ka tuan e pu chairman e chimban to khan community centers kan sakna la hin na ki tha chi kan tuan hala hin na ki ko ram mi phuna hi ka ram i pet line na zo tha deu chi kan tuan hala chu ti kan tua chan I can be very optimistic hopeful highly hopeful that better things are yet to come for our community, our people, and our countries. Kalom. Tha kanelom se pu chairman kalom kum hlei ni chunga tam pi kan tuan ding tam pi umri BACI chun kan tuan suama ko lai pi ni rakabomu BACI hi mi pi cha dir mi se kan director ni chim ban tukin tua chun pet lai nak federal chauza tiang in grant zong kan nga kan hin zong an thaipa ngai chang koram lein zong chun hika Indianapolis mayor te na
Indiana State ti boy Paul mo ni kin an kan thei piak mi ase chon Senator Thot Yong Hrim chu Parliament a koram thu la te ka khen BACI ra ton ni kan ma sina idea zong araklak ton mi ase chu ban tukin ong min nak tampi kan ngei kan hak chia tampi leader kan cherding tampi umri mi pi he kan 20 lai BACI chu Burmese community cha si kan 20 lai pathian thla chwa zong kan nga lai ti khe kan zum mi ase kalom BACI ni in hunan chok change ma kha nanitit mi he zai zaman rong da singha innan sakding mi he director ni detail develop chim kho de lai director nang kan van chim kho na ma zai tluk da in he nang kan sak piak ding mi he si ti mi kha van thei kan du ko kan foundation nan si cha hen van thei chung kan du ko kalom he kan sak ha de me kan community peace center kan te ye Fimcawnnak hian community hall minu zanga ai tlung me le 10 acre pasra kha kan choke community hall zong chum hai kume ke sakthon kumkhata ti de kani tim chuna hinaka administration building kan te don he sila yen chuka chun atukan chime programs po vil te kha kan umnak kani bom chana kan pekna training kani pekna huna silai kan mi known hale officers po tam pinian thu te lai maka administration building a khan chun pong te a chun gym multi-purpose building kan tilai yen sports tennis volleyball basketballs pune to khosilai chun musical concert arts performance stage show event tuk zo kan to khon halai chunna khen job fair health fair temi angan deu mi community meeting zo kan to khosilai chuma pong a khan bolo queen le sports courts for volleyball quit event tu por kha halai chu ma pong kan museum zo te lai yen restaurants le grocery tea shop te me le so dang kan ma community chung commercial offices for tax za office law za office pun insurance le zo kika ke ka te kan tuan halai one stop center kan te lai ko ni kika ke va panna cha du me service ka wan sang hu bom nakha sling bing lai so theater zo kha chok lai grocery zo kal how te lo in atlam ko te khan vision picture set kan mi known ha cha a film kha atu ke mini olympic zo en to cha campus ban to kan ron ha yen pun nan to cham chu to khona ding cha chun tim to nak atu hi biat takte malana campaign kan kal thoke mi pisina ken ngai ti cha kan lang tar rilo man sell of private kan ti atu kan community ka chu family bantu kan si cha khan private information bantu kan ron ha yen atu wa hian ti kho to ke ta chamnak ke phaisa thasang zo si se ready chu now city mi tu kha som kan dum na alon che me kum lein hi a kan community kring fa bu no le pasina ke phaisa fakhat ma kan hal bal law hazo kan thiam law hazo kan itim law asina en ma community center pi he cho abye pi tu phrisan cha kan za te ite kho ke kan du ko te me kha no ka du bu kan chim kan ding na kalom se kan elom a tha tuk hring se tu zan kan Biaruahnak ang kan ngai tu mepi nan chunga kan elom chan ang kan pe tu he ka hen chairman Dr. Roding se director he kan pu Elaisa nan chunga kan elom
nan vision nan dream nan rian tuan nak nan zoom nak cho nan zoom nak chungin kan phanaw la chungin hlo an tlinzia khaban to pol di lak sharing nang kan tu kan ban thei fiang deuh ngai ngai kan lung hui ngai angai tu jong den lung hui chewlai ti zup nak kanai chun bia kan ruwa chu ma leo shim shim hen zeitluk inda kan community cha a nan ba pit la kan foundation kan thampi nan city mi khe bia kan ruwa chu ma leo shim shim khen kamit tham khen ka ban hu chin thua ma e nan ba pi tak tak e ka hanu la pan ha jong ne kan thei ding mi cho ngai tu nu la pan ha jong ne kan thei ding mi cho BACI he kan support how kan fa la hi karam kan rakrat tika kan fa la cha lungre theimi chiu kan se chu cha chon hi ka hen marang rama sian va kai khi ka longa va thai ding kha mi phularam cha rian ka tuan belai te mi sanga chana nga lo kan mi phun sin chol chang na khan itel tum ve hrim hrim kha haw a phun chon haw leadership jong chon haw kan fa la sang a lungre theimi kan si sia chon BACI he fu pan khor azom cheu naw se Indianapolis i nungak tlangwal a fel deuh leadership deuh mai angai mi zo chun ok tlak asami ti mi degree tha adi mi pau che BACI chuak long te an sakau tu he kan zo na te ka hen chu cha chen nan thai chi tu mi he a thei par he kan hu e a thei par he a tha ti mi he kan hu fiang atu che building long kan saklai nan ti a ram ma thok long asari kan thil han lo tiang US rama ding kan se e a ram ma thok te long asari batak te envision ngan pi nang kan ngai piak mi he ha nang kan lak pi hawe me pi zong ni hem batak te in tha jang kan pek la kan dir kam hawe hi ban tuk ram ti phan nak thil tha tuk mun ma kan ko na ten ti phan nak ro ral a foi tuk nak mun ma kan ve ti ka hen hi ka kan pong te BACI ni ang kan pi ko mi he thangam tuk ase koramin kan rakra e Hruaitu sanga pathian ni interpreter ti bantuk Hruaitu ang kan pe US ram kan phak nu zonga atu bantuk he pathian ni kan cha lam hu sak tu lam ding ang kan hu sak tu Hruaitu ang kan pek mi kan pa la an se chu cha chen an thla chua he kan rom cheu na thla chua tampi ang kan phor ti mi zong kha van chim ka du building an ti mi zong he kan mi phun cha si cha aba pi tuk mi si cha hen tangka zong an khol zong ka table taklo BACI he fanan ko zong ka table lo ma pi sina atu tan che fan zong an kol kho men fan an kol swel sia chen batak ten tha jang pek kho zong rak azum chiu te ko naw si ti mi zong kha he ka hunin hen ban chim la ban som chi kan ban du na nan di lak chunga kailom se mang tha to ko mai la ya chan tha kan nei si chen kan than te na lai se kha mang tha Camilo